mingi thatu irene kota inland na a tuikol south mi pui an pungkhom don tuikol south mi pui khotlang mi pui te chuan tholenia kota an vengnu vilan ming thangi biming tei thatu pu inland huna an pungkhom don ti an sai kumsam nga palemi mingtei hi marchni somparuk kumsang ni somni pali zan khan aizol ni marketa dor kudama irina lomzoli ramthar no chuan athatnia puania atuka arong hi munin athatu pu po hi relote nuwa man ngalani irin hi tholeni hian chief judicial magistrate CJM court new capital complex a chahmadar soma inlanin achung thungai to ani dona hemi huna hian tuikol south khotlang chuan mingtei thlawang honan le tol thatuin aphu tok shemna mungai sian du ti lan tirnan punkhom an tumane tuikol south hian tholenia voitur mithi pathuman nei meka heti hinima se LC le NGO thukhop chuan an venga chungtin te chu kota kaltur le chetona kaltur te insiam rema atam thei angber pungkhom turin somani mingtei hi ador nei na hmuna tang hian zantlai to taka ho thina nia tha an izan po hian thlaile dawin a ho to tur chu dor tura in sui hena tangin phone adonga alo ngak chu heteng hi atong ta a atoka achin ngei ven tu ten akudam kongkal le akal na vela thisen kai an mu atangin arong hi an muzui ta ne he news si zale news tanga la kanie Miss Mizoram kumsang ni somprias first runner up silalom zoli point afa pathumna tan meichia anei veta afa masa te hi mi papa nia he anau nei na hi ama account Instagram ma aron post ane ama hi Miss Mizoram kumsang ni sompreta thom nei len ve pol takhania a mel tha in a leithlinga he channel kal tlang hianin kanlom pui hle ni ti kha kan soilang du bokani